Mō ngā tau kua pahure, ko Whakaraupō tērā e pupuru nei I te mauri o tōna rahi. He oi tēnei wā, kei te tautohe I tōna anamata. The structures that have been put in place by LPC have also altered the flow of the water, which has a major impact on the head of the harbour where we are standing at the moment. Rāpaki has had a major impact on the fishery within this space. Ko te whakatau o te kamupene o Lyttelton Port, kia whakawhānui ake te pōta o Te Awaparahi me te tauranga Pūaha, ka mutu, he waruraurua te kaumātahi miriona tāra te utu. Ko te tūāpapa o tēnei whakawhanaketanga ko te whakapiki I te tai ohanga ki o tautahi, he oi ko noho tahanga Te Hapū o Ngāti Wheke mai I te tēpū whakatau. From a tapu Ngāti Wheke perspective, we have a lot of uncertainties and uncertain risks. Does that mean for our hapū and also our public? When in regards to the $300 of ratepayer equity, where does that come from? In regards to the $500+ million of ratepayer money. E tō rātou mātou te tima o Tahu News ki te kamupene o Lyttelton Port. He oi anō ki hai rātou e hiahia ana ki te korero mai kia mātou I tēnei wā. He oi anō, I roto I tā rātou whakataunga, kei te whakamānoatia e rātou he wāhi motuhaki tēnei mō ngā mahi ngā kai, pēnei I te hi koura. A kei te hunuku rātou I ngā momo koura ki wāhi kē atu, I roto I te wahapū nei. Wai hoki, kāta tiaki e rātou I ngā para ki wai, I roto I te wahapū nei, I raro iho I tētahi anga mahire me te arotutuki. Hei tā manawa nui parata, mai te timatanga o tēnei whakawhanaketanga kumamiti haere, e tahi o ngā momo ika. The numbers have gone down in terms of what has been fished within Whakaraupō. We also, through the dredging, have noticed a higher level of turbidity, which affects how our fisheries survive within Whakaraupō. Our generation are now fighting to restore that abundance as tangata tiaki and to be able to control what is left within Whakaraupō. We are not against economic growth and expansion. We are all for that. We hope that our interests as hapū are included in those decisions. E karanga atu te hapū ki te kamupene, me te whakapakari ake I te hononga, me te haere tonu I ngā tautohe mo te whakawhanaketanga. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.